Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Jendela Madura. Saat ini channel Jendela Madura akan mengupas sebagian dari sastra Madura, yaitu bab Keratabesa Madura. Nah, Keratabesa ini hampir sama dengan pengertian akronim di bahasa Indonesia. Cuma kalau akronim itu suku kata yang awal, yang di Kerata Madura itu suku kata yang paling akhir. Oke, seperti ini kita lanjut ke penjelasan saja. Namun sebelum ke penjelasan, tolong ditonton sampai akhir, disukai, kemudian di-share dan di-subscribe. Apang kipole sarang channel Jendela Madura. Saat makin kadito berarti ajar bagi sabagian dari sastra Madura yang kadito Keratabesa. Apa sih maksud kalaben Keratabesa? Keratabesa yang kadito setong oca se ERTE otawe pon maknai norok cap kecap be. Jadi manabi nengi bahasa Indonesia kadito akronim. Manabi nengi bahasa Madura nengi kadito Keratabesa. Setong oca se IRTE otawe pon maknai norok cap kecap be. Ngireng kageli contohipun. Umpamaipun tongket kadito masuk Keratabesa. Kecap pon tongket engki kadito lu kecap. Se kecap se kaping setong engki kadito tong. Se kaping dua engki kadito ket. Lah kadito tongket IRTE utawa pon maknai norok cap kecap be. Umpamaipun tong-tong pas teket. Jadi kecap se tong kak dinto amakna tong-tong. Se kecap se kaping dua engki kak dinto kecap ket pas teket. Jadi tongket kak dinto amakna utawa pon andi arte tong-tong pas teket. Nanging pacuan manabi ngartee otawe pon amaknai Keratabesa kadinto kodu kaya mutidimin edelem ngartee cak-ocak kadinto. Dadi se akora sareng gunana cak-ocak se iartiana. Dadi tak kenging ben saromben umpamaipun sakadinto. Beda ocak sengka. Sengka kadinto manabi ka oreng Sumenep sengka kak dinto todus. Manabi ka oreng Mekasan sengka kak dinto leso. Tikal ngireng ngalak secara Sumenep bisaos. Sengka kak dinto andi arte todus. Kecap pon otabe pon kecap engki kak dinto seng sareng eka. Biasa pon manabi beda cap ocapen sengka kadinto pas palanjeng sarang orang Madura museng ngakan nangka kadinto kalero sanosa kecap ampon sami seng sareng eka nanging maknana otawe pon tak pada sareng gunana sengka kadinto tak akor sareng makna todus kadinto. Dadi manabi sengkae kadinto palanjeng dadi museng ngakan nangka kadinto kalero seleres engki kadinto aseng geliseng tero katika. Jadi dalam aseng geliseng kak dinto seng terokatika kak dinto ka. Jadi leres akor sareng arte pon secara songenep engki kak dinto todus. Jadi tak langkong pacuan ngartee Keratabesa tak kenging ben saromben tapi si akora sareng gunaipun utawaipun manfaatipun seiartiana.
Kak Dinto sabagian contoh kirata besa. Somor arteepon esoso salanjenga omor. Dukon duwuduna lalakon. Pese pestepes tapi aise. Dasi mon bede edede aksi. Topak mamunto tabu sekepak. Kengan malor ke deka kerungan. Cukok cucucuna nase setako. Temar mapalaste materang bareng sesamar. Songot iyoso pas esergot. Jenggu bila lanceng pas eteku. Saka Dinto sabagian dari contohipun kirata besa. Somor esoso salanjenga omor. Maksudipun enom salanjenga omor. Dukon Kak Dinto duwuduna lalakon artipun manabi norok dukon ampu alopoten. Pes-tepes tapi aise pese Kak Dinto. Pese Kak Dinto tepes nanging esena benyang. Dasi mon bede edede aksi. Dadi manabi tro aksi ya Kak Dinto ngagem dasi. Topak mamun to tabu sekepa artipun masampe otabaipun makinya. Kengan malor ke kagerungan maksudipun Kak Dinto malor ke Kak Dinto malancar. Nase setasan det Kak Dinto secaleken biasaipun caleken Kak Dinto mas lancar capok kengan Kak Dinto. Cukok cucucuna nase setako. Artipun manabi panjenengan ada ernase malolo Kak Dinto kabeteraki tak masuk ka dalem tak ekalodu. Nanging manabi bodo cukokna Kak Dinto ampo lekas ekalodu. Temar mapalaste bareng sesamar. Artipun materang majelas maete ngale bareng sesamar. Songot iyoso pas isergot. Biasaipun manabi songot te Kak Dinto merong. Iyoso gelu. Lastare Kak Dinto pas isergot. Saya Kak Dinto. Jenggu Kak Dinto bila lanceng pas ikut teku. Saka Dinto. Saka Dinto jejer beun bab kirata besa Madura. Tak langkong tetap nengi channel Jendela Madura. Jendela Madura Kak Dinto bedi madepak konten-konten se akaiten kalaben pangajaran besa Madura juga budaya Madura. Matur sakalangkong. Demikian penjelasan kirata besa Madura. Selamat berjumpa kembali di channel Madura, Jendela Madura. Di penjelasan-penjelasan atau di ikon-ikon yang lain. Tentunya tetap di channel Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.